Meni je pa coaching dal eno obdobje, ki mu jaz rečem leto mojega življenja, v katerem sem spoznala, da se moram vrniti nazaj v svojo žensko energijo, ker le tako jaz funkcioniram in to sem jaz. V enem letu sem naredila, nekatere ljudi spustila, nekaterim odpustila, spremenila del svojega življenja in odhajam na novo pot. Z novimi izzivi, z novimi ljudmi, prijetnimi ljudmi. In kot me je Aleksander na eni izmed delavnic vprašal, Mateja, a kje dihaš zraven, ko takole govoriš? Saj sem dihala, ampak res nisem. Danes pa diham, ko takole govorim pred vami vsemi in priznam si, da ne bom te energije spustila, ker je to moja prvotna energija in sem srečna in ponosna, da sem jo našla.